mukie tene ni kwate wa mukie ne saa twamina vilingi wa mauvo twamina mathangu na yu twendeni wa ukava wa muthia wa kilungu kicha amuka twitha tukumana na atongo ikivathukanganio kuma vaku itu okamba twenanisia maondo ala mekuo twithire twenene maondo ma uteti kwa ivinda ya saa tukanene maondo ma campaign ya usawani munini wa Mumbuni North kwa ivinda ya saa tukakombana na ateti ba studio makanena maondo meo konia uteti na yu ngawasa campaign ni ile kwi iyo nondo wa muya wa usakwani wa kana campaign selo thela 48 hours kana masaa miongo na nyanya mbe wa usakwani kutwaiwa isu tunakonia sionde siathela twakonia campaign siondo ina twaiwe na yu metho onde masiaisi nzama ya usakwani na mivakaye yungamie ya IEBC na umundi twina ofisa unaungamie usakwani husumunini ndene wa ward isuna weta ya Mumbuni North ndene wa Machakos Town Constituency county ya Masako ningomonenga mwanya au kethie na wimanya masitwa make nekendatu isethetwane na nia yulu wa ondo IEBC yeyumbani tie nondo wa usakwani usu monini ukite mono ndene wa ward ino ya Mumbuni North likana ya Lower Eastern elembeta ni wakamba by election ino imwe nini na utaweka na by elections hivi kana mwasokwani manini mendene wa kondo miongo ile na kuna kwena iliombunge thanda tu kwena county imwe kwena ward 17 na yu kati wa ward isio kuna muonza yevo Mumbuni North ateti la meo ngangania ivela hivi kukuonde 24 areas isu ni ateti yana imwe na miongo nyanya na umwe na yu asu onde menda kila vandu vaile kwithana umwe ku 181 kwenda kana 24 mwenende niwo kwamwa kwiwa kana indi na IEBC yo yevangete ata neti Erastus kithuku anzomo na umunde nenda undabie semba Facebook no kwithia unenenya imwe kwa imwe va Facebook yetu ya Mutongo TV na YouTube yetu ya Mutongo TV Stock FM official ne to stream it live semba vo ndiye utumani waku uketha wina ekulyo yokonia usakwani nondo wabisaula twina kenwa maondo ma IEBC yokonia usakwani mukulie nikana wisethia ni watetheka na muno enende ma Mumbuni North nene sine musia yesi ela mwina ekulyo no muka kulia nikana wisethia ni mwasongeka na yuni enda undabie kuyana na kuno kona kana IEBC yetwa yesi usakwani wena uwo na aki nondo IEBC ni elete kana no yetwa yesi usakwani wena uwo na aki ende kwena ndo amwe muno atongo ima uteti maende yana kwasya kana kondo komwe nimeukaya nekutana kwitha kwena mubango wa kuya kana kongea kura kuuna kuwa uyona ata IEBC wona etonya kutwa yesi usakwani wa uwo na aki nito Erastus kithuku anzomo karibu ndene wa Kilungu tutamba nyingine moja na ende karibu sana Mutongo TV asante kwa sabale wambe na indi umunde na mukene ya nikita suit ya green IEBC na yeye ana green you know sawa nondo amondo watu twaisi kuhutu kwa Mutongo hii karibu sana asante muno ndio nakonenga mwanya ukeje musiaisia kamerani ino umatavi masitwa maku nikana tuambie okola nyamokole ni asante Erastus kwiki ya suti sio nanya we in the spirit of IEBC kwesiro nitawa Alice Kimani ndukoma na Independent Electoral Boundaries Commission na ninye niungamie Machakos Town Constituency na ndini wa by election ino ninye niungamie Mumbuni North County Assembly Ward na isitwa ya ibindaji ni returning officer ini sisi twajue ndiwite kwa uninye returning officer wa Mumbuni North County Assembly Ward by election yes na indi and ma IEBC maweta masitwa ndu majilie tundu angi muweta Mumbuni North County Assembly Ward. Ward lengine ya hospitali. Nonongi nawe saithia nitwamana maondo asenesa. Karibu sana na indi ni muvi amo nondo wa kubale mwana wa kwinese oine mukwatene muno na maondo maingi nondo wa kweyombania nondo wa
actually ni okay na yu no muvya muno ndo wa mwanya na kuka kuone kendo ise no twa manyithia ne ndi twa masomethia maundu eli atatu yulosa kwani ni kenda mamanya ni chao mailite kwiga na chao matailite ika tuna mbovika bau nenda twambi na oikulio ila isi muno campaign ni ile campaign wa iyo nondo 48 hours before the election so itina wa campaign yuko thela ndayitumanye what next ni chao chati ya itina wa campaign sia bingwa itina wa campaign sia thela kila mundu ni wailo tulia na yetela muthenya wo kuna kula akunekula na campaign kuthela imaanisha onandwa ile kwitha wiki ite ngwa ya chama kwiki ya ngwa ya chama ni kuonania kana no wende siku campaign na campaign ni ithelile na ndini wa mithene itialite umundi na uni twende kwiyumbanisya undu sindu siubika ituoni na undu to dispatch the election officials nikenda yu muthenya wa 27th twithe ready kubingwa ituo ilo kwaze kana ndo ile wikite ngwa ya chama ni vamwe na akoni makura kana ni ateti alamongamite ivela ni onde mukuni wa kula ateti bai mundu wa ile ekite campaign material whether ni ngobia t-shirt leso kana none oasie nuti alile posters fulani ekominukililie wambe isuli ku lead to disqualification of the candidate kwao ngewa ya campaign ni ithelile ku kabinda kala mundu umwe watu la meya esu yenda yekitwe ya bai ngewa ya kwamba mathango bainga ya kwikiyangwa mundu atula mwe ya osu penalty ile thabo ni disqualification direct kana ni benda na any other unena ni no be the warning no be the penalty kana baketha disqualification ni dependi na the intensity of yekosa aya tweetiana na kiucha campaign yuko thela no atwelesia ni betha na maybe masomo kusomethia alame otwaisia osa kwani kana kiuni cha kuniwe tene aya ni betha na mukutano na candidates alame kwete ibela mukamata bya maundu eli atatu ni betha na mukutano na andu ma security sindu cia muthemboso kula situ twitha atubangite na icho kitumi wiwa always uyewa kana election is not a one day affair. It is an event. Yani ni kindu kibangika anthini wa kilungu kiasa. Candidate matuko maenyanya na kenda mwaiwe 10 nina akomanie namo ila na manenga certificate. Na before ona tuika abi kama tukunana na kenda twaituna wasiliana nundu nimetha na siamasio na isi amasio nisio imanitha sia IBC kana candidate maitoni naya kwa utu tuyetha na conduct namo tuyuka tuima clear na yu tuika abi kiasuo suwa uma clear nitu either tumaeletie kila kiku expectiwa kuma balamai perform mausuasia maka tutungia yumuthe nusu tumakilia tukamanenga certificate na yu twauma nibo witha twamanya kana uni we candidate ukaungama indi tuikala tuiwasiliana matuko ama undu digital ona tuina WhatsApp nina WhatsApp group na candidates sia kwa C11 ni tuikala communicate aya besides that nukila sesi munga makonia o kilomwe nikenda ni mama nithie kilango enda umama nithie na nini thi tuna nimekutano namo na mikutano nini thandi mama nithia kila kikwendeka na besides that nina matabise mandete agents mamo na matrinia na mwa agents na ni maelo twa information isukula kwa voters kwa wini thani wasilianete namo na i candidates ni sia assignie form yeta wa electoral code of conduct code of conduct isu niyo jina mawala ni on the undu waile ku behave ndini wethinda je ya by election na bau ni batachite even after the by election tabia nzio ndia law the law on 27th of November ya law the beyond ya maintain peace haya then wito wa IBC na kwa nina maofisa makwa ni alameta wa presiding officers na deputy presiding officers ina matraining for 4 days ninaosa nina train clerks for 2 days kwa ithie tu yumbanetie na we are in touch with
everything and everyone. Onama candidate mo ni kalandi matabia pala ni wa process ya kwa siya kuibanga. Wane ni ayoloa unena nena ya candidates na wase ni mweze tuwa mwinena neka na in touch na yu nipo ka okay saithi ya candidate umwe wa umia yu kuangele kanyobe umwe unokie aumia o ibinda ite ya samono wa chama cha NLP na yu ila moteti pepe ene mweya wenda wevo kwa undu moteti wailete ibinda ila wailete kumea masemba kana candidate ona no aumia kwacha akazenye yu ndiye tekebela na akola you babe kindu ngwenda make very clear. Yes. Candidate amina kukliwa na munengela certificate ya kujikweti ya kula ena 3 days si akuma ndini wa race enda ni wa mwete wenda kedhapo kiki maanisha wuma within timeline isu ilaji in the law ya 3 days ballot papers either sinesa kuprintiwa na ukweli nduketha ballot paper ni lakini wauma after ibinda jiu pedha bena risk ya ukesa either ballot papers ya printiwa na still whether we on the ballot paper but we can treat our case laws ukesa either be sheria siuka ikekiwa after kesi fulani ya twawa kotini na tuna case law nisose umie na kwasya kana candidate no withdraw anytime tuyesa kulasimithia mundu ethe kinyang'anyironi lakini yuyu technicality la jibo ona wauma ballot papers ya printiwe still uketho ballot paper lakini amino ndete ya form yeta form 24 ni wa withdraw candidate yake pauni ni wa withdraw lakini kwa ballot paper akethabo nundu already isia ona registered certificate ona ete form 24 na hizo no kona tiko create confusion kwa mwene ndinondo no athi kwangela kanyo ne womia na yokwata mba umoteti onge ne watanga sa yokwata mba umoteti B na wene womia na wende ne wa ballot tamoteti na bobe yalati maku ya mo maybe matama nyane womie kuna pia yusuto no kitha yete confusion kidogo kama nende ni yeta confusion na nicho kitumi ngwasya I've been working with my candidates niendete namo ngamaelesya kila kindu undu betha abaili ku ono una withdraw yelo no kie kulane nina mutabisi with the wese yuyu niwe wina moyo wako thi ukatabye voters yakwa kana ni umie na ndwibo ndwi ndini wa race lakini ngewengi ulo matabya ni umie na bekwata isuti yakwa nyendimesi kila nisi chakwa ni wa withdraw wandete ya form 24 endo kwina ibyo be muno yeyolo ayu ba masako bala yu niwe returning officer ba mumbone ba ya north nituonie sieko imwe sia kubu ubungulu wa mubo nituonie kwiwa chumwa nono ni angalia chama kimwe cha maendeleo chap ya tuikane ya bithukiwa nituwete ateti yamwe oku mauvo nizithiru ando mauvo ayu ateti yamwe nimeo kaya muno kana mathayo mome muishoni nimeoteshwa nangi ndise kana sindu cyangwa thembo usu ni kubikiye na ni matambia meba mose tata ABC yu erasa sindu isu imagine yesimbikia lakini yu nenda tuelewekana be sindu ila sia ilombikia na be sindu ila sia polisi criminal yuta kukimangali yene kukimangali yene that is a criminal offense nundu mo ama akimanao na isu ni docket ya polisi purely na juju enda ni candidate wakwa twazi Musa Farani nyinda nesa uka aka complain kulani akaambia returning officer ni aro nina complain ya kinduki na ena complain ya muthembosu ailo me put in writing na aya attach evidence na kwa indi ndiosa atua hivi tu ina committee yeta wa electoral code of conduct committee that is live no we ya penalize kondo milioni imwe that is our electoral code of conduct committee so once na vikiwa ni complain isu ninisi undu na ile kweka ita officer wa IBC lakini mbika yabu ni weta babandiasia
nyindineza kueta wa complain yonemwe huyu no wazizu no twazizu kana no ngewasi ya siasa sia kitani kana no sieta nondo nyindiamba kwasiu ni wisi pena complainant naketha na ndiye polisi tuyamba kwasiesi ya kitani ndiamba kwasiu nyikila nasia ni ndineso bikiwa ni complain engoneti ndini wa electoral code of conduct na mwabikiwa twazini mwabikiwa ni sindu taisu ni wase mwitha na committee la ichunguza akiu ni mwisho wibo kwa twaze candidate A ndiye no weta candidate wacha any chama yolwa this issue tukata to weta ndio weta on them ndio weta nijiko tungwaza candidate A na B twaze candidate A ni wakwatikana kana ate imake ni moma atwa yesia udhuku fulani imake mangangali ya ngania ya musa ya opponents you candidates usu na kebetha na mwisho mo kwake ni ate imake na wende indeni wa that scenario wende hivyo twaze no nenge kwitha munendera na supporters make no moma athi ma clash na aswange electoral code of conduct is yeleti nesa undu wonde ukoneti supporter waku ukoneti member wa party waku ni waele ku behave nesa I more behave nesa ni liable for the sanctions ila si ndeni wa electoral code of conduct ku candidate no kuamuku ni wokuamuku nicho kitumi mami saini tumaele asia nesa ukesaithi maele wai chokindo keke mini hata na it is very serious no ndo Kenyans DC nitamasoma hao kila ki kumendesia na ila ndo kuila si umatwana withi ya mundu ndekwenda soma but everything about campaign na tabia isu nduku sibu ndini wa electoral code of conduct sielesi nesa mpaka the sanctions katiba ka Kenya nikaeletilwa campaign guidelines na nusiunga nikasoma nikanosa hivi ndina abete kendo nikaiti campaign zile asisi ya mo peace respect no insults no chaos so Mumbuni North tawi ara oya wabo disikana campaign in the way iliata from where you sit in the way ya uphold Mount Wasu mekatiban ni ya poldi no matatie ekane ne wendi ase ni matatie nundu ndinesa kuona complain officially mesani yakwa complain officially ni la mundu waandikana ya attach evidence nikenda yu atwa yoswe yuona matekwete complain officially no nasi kana nitametha ama ithimana nyeni kio na ke onge wikio yu ni twa uyu na ke andwae nitametha ama ithimana lakini nyindineso kwata complain officially no twase write up we mwana kwatie kwa WhatsApp but that was not official ona ndizo minene wa tume WhatsApp mundu wako ni azimu esuti official esuti official ame put in writing okay ni munenge our official complaint form there is a legal a legal complaint form ila na aile kususia na yeye attach evidence yake na kwa ndi me forward kwa electoral code of conduct kuona kwangelekanya yuka ukakile wesisi TV Mutongo TV news tuita abilingi wa mauvo ukewa moteti ya asia nini kiwena ne kwa IBC I call upon IBC ili kilele ezo nayo ti official ezo official muteti usu okay balani na nundu na kweni tembete namo na nitu ikalatu inene namo okay balani ye kalendi ambe aro nikiwa na nekwa kata documentation ni no official then wa campaigns hivi no newiye allegations ya kuthowa kwa ibande dizikana keuno na kiwiye na kiwiye ni matembe meba mose te kuikithia kana siko taithisi na atwa nondo kabinda kala ukwiwa kwina ngewasi othowa ibande voter bribery IBC ni likilelano kesa hivi ani ile maono kiuna cho niko kubikie chucha kuthowa ibande chani ni chambikie through media na chambikia through media nina engage yo hii media ingi counter na nikindu kithuku muno nundu inondisi ni Kenya yibatui
ukukenga mundu uthowe kibandi cha wose kibandi chake umwiyo kamunenga muthenya wa kula na ni wisi nesa ndaka exercise his or a democratic right na ya voters yakwa sieke ukengwa yiwa ikibandi si kuyiwa pa ikibandi si kuyiwa kune kubatwa kukuna kula na matabia me oi na maiketi kile kindu cha muthemba tosu nundu yui wa thosia right yaku na nduke thotona kwitha kukuni utona kwitha ukunia mundula waku wenda akula na weju utana kuna kula nu ukatuma kwata kula nini kuteila eyalo ukwata kanona sindwe mundu nutho ise chao kibandi chako uchu ina kiwie na kinene ya through media ina nini netha na voter educators eli na we are wonu nungamie iyo yani ti kunga mo ibinda ya ku conduct voter education ni idhelileyo na voter educators isusi yakwa ninaenda mpaka makanisani na yisomethia voters ulua ukuna kula na imasomethia ulua maundu tasu no nene ulua voters alani yako ni makura you 27th neo the D-Day kano mo de nyola wa ukuna kura kumela IBC ya coming to office the commission then the commissioners chao chairperson matanga sa the date you ateti mwako na kiucho on the campaign zyo kasi abika modieyo yumo the nyolo telene osu wako na ikura yumo the nyosu nene sebe ando batose maybe abaya ko na kura mo the nyono omwe ninde sabali wo wambe uko na kura maybe na yule meosenga hii kukwenda kwili hata na moka na vike tuone na ilo izasia na ile ikata na ilo dhina chao ni chao na ilo dhiacho nondu weba manyitha mwenenze kiu asante yubu the no wa 27th November ulani wa kana auke tio tuwete auke ni auke uwe voter amuka ui kituoni na ID yaku kibandi chaku kanetha ndwina kibandi ni waile kwitha na valid passport valid passport ina tungilila uthi kituone wabika kituoni kituo kikabingwa saa 12 wa kwacha na ukethia presiding officer deputy presiding officer na clerks eli na makaa kuonia procedure ya ukuni wa kula tiketha na ila gadget itawa KIMS KIMS ni Kenya Integrated Electoral Management System gadget isu niyo ikakufisha out niyo ikakumelia details yaku nikenda wiki cha unengwe mwana wonengwa ballot paper uthi wiki isandukuni no yinuka uketele matokeo ni asia kana nitwaeleza twese sheria ya asasia within 400 meters of the polling station tuno kikweleweka nundu within isu radius isu ya 400 meters paya ile kwitha crowd onemwe kwa u inuka wetele matokeo na matokeo tukatangasia nthini wa Mumbuni Girls niyo tallying center yitu kwa uju woka ukonywa procedure ya ukunakula na kingi wa ile the basic nikana ndwele kwitha wiki ite any campaign material campaign material ninaweta ni either ngobia suka t-shirt kana wina sticker kana wina kindu chonde chona nitie we support party jiba while bikabu we neutral kindu kingi kwa mundu ula utatonya kuandika utanambo kwa mundu utatonya kuandika bukwa ngwa na wala hangi twaze neno kanya nekete blue na maybe sati zino yone na yoyo kana no favorite yawa na be chama nikila na rangi wa blue kana no keta yellow aye Rasta's campaign material ni very specific and then the blue isu zina maandishi machama ichu itena maandishi utwazi no twiki ya blue na yutu onekete green na tuo twithie tuo na party si na green but this is very specific ino ya chao IBC kwa huyu campaign material ni sindu isu siandikitwe sina semba andike chama fulani we ba kwa ndo tonya kuandika you can then tonya kuandika kanenda ndu kuona ndi ni waile kuka na mutethesia waku kuma nyumba kwako na mutethesia osu ukoka nake no mpaka miaka 18 that is mundu wena kibandi na abika nthini wa polling station aka be form uka sign
na form akanengwa ni presiding officer assign form isu ni ya chao form isu ni ya kwasya kana ni kiapo in other words ni ya kwasya kana kindu kila ngutethesia vote oyu utekuona nthi kana utatona kuandika ndithi uwetanza niki nundu sheria ya Asia kula situ ni by secret ballot na secret si kwazi atipe undu muthuku tukwika aije nini kula ni siri ya mwene ona muno methitwe mayasiu kula ni chao ni siri ya mwene kwa siri isu ya mwene ndwa ile kuumilia ekaso siri isu ya mwene italwe na ila ingi na yitangaswa haya usune mundu ukuka na mundu wake kuma musi asuma keka maundu mobu buthini mele na mayuma aluka mundu ula utena mundu wake wa mutethesia ula atekuka nake kuma musi akoka atetheswe presiding officer na ke presiding officer ai mutethesia aka mutethesia enekeni agents maketha ndini wa kituo chu na agents asu ona moni maite kiapo ya kwamba kana kindu kila kiketha sirila ikethe yiki wandini wa ballot paper su ya mundu su ndikathi uweta na hii agency ya admit wandini wa polling station isu sina requirements number 1 agent no baka oke na oath of secrecy oke na appointment letter ya chama kila kimwappointite ethe bau ethe na kibandi chake original na hindi aidha na budget ya IEBC ni waile senesa yulo wa kotele waku andwala me mamutha me mwanya PWDs ni mwenda mwikithite kana ona mone makona nthini wa this democratic process andwa suo nthe tuma fact tethe ya Kenyans na nombaka tumatethesie na inde musesia ni kwate nwende no tenda kwanzia makanenge kethani ndo alika oyu whether atu inena na wesani wende nawo na menene ya chao twina returning officer ndeni osakwani usumunini lilikana osakwani munini ba kwitwa kamba no umwe weba ya ward yeto wa Mumbuni North ni county ya Masako na niwe ungamie usakwani usuna ende no tusomethia maundu eli atatu na kuomanithia muno enende ba Mumbuni North alame uthi ukona kura kwi wakana na ngoye ketha wina ikulyo kwake lukathi nduketha wina ikulyo yukuthungu ta yulwa usakwani usu ya yulwa undu wa iloko na kula ni chawa ilaika na ni chawa ta ilaika na ende wese ithia wile bau na ndo endo kulia kule su kulia oyu kwesela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano na ambayo tumadi makuvi batende hivi watu ambao tumani bau ambia na ndeto Motongoi TV and then wa mitandao yetu ya Facebook ni Motongoi TV na YouTube ni Motongoi TV Stock FM official tu live then wa Facebook na YouTube kusemba bo wena yukulyo tia yukule yako bau na wenda bia uiona usakwani humo nini wenda wa uo na aki nondo kwe na allegations sia amwe matongoi maikaya yolo wa maybe usakwani ono notonya kwenda weli kelwa na yu na kuya watu moto mani ngwenda ndio soma itino hivi ndeta yasa ndicho kitu kwa mwandu alisa no kanetha ngwi bano nondo ya the standard ne kwata ne one headline yani get a partisan IEBC but nyina agreed is kana IEBC ya lenda kamboki leo ya lenda ye na ni partisan so kabinda kala kwina these allegations ndizi kana Mumbuni North ni mwethigwe mabikwa ni sindu cia muthe boss but nationwide countrywide ni kwina allegations from sana opposition leaders nitwite DCP leader Rigathi Gachagua Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Alangi maikaya yolwa muno maitula muti IEBC mayase ya IEBC matoto sisi ameona maybe netwanya kwetha yeto isi osakwani utewa owo na aki kabinda kala kwina criticism mutaino bathangu mayandika partisan ya IEBC inyuta commission mwiwa hata na ni chao mwika ni kenda wisethia ni mwa enende ni metha na mwikio nenyu kana ni laitwa trust enende ni metha na trust nenyu nondu pe ngale kwa kwasio nenyu ngale kwa nino ingi muyase kana mukuna maundu menyu mwe na ni partisan asante nini ngudekilea ba kana ndiasia IEBC ni non partisan nundu wa undu tukunawe ya witu procedure situ ni very transparent ndisi kana inyweta media mwitha amwati nesa kila kiende ba Mumbuni North tuna roll down to bati
ukethukisya undu ni tethetie wia wakwa no undu ni tethetie procedures yakwa pauni bo bailo kutabia kana twinani partisan lakini no mbaka ndini wa maundu pethe na ngaleili na nenginye nikita kwa asia hii tuwetwe na tuikaweteke kila mundu akune wia wake undu bailete we follow the law na tuyitha twisikana public image ni kindu cha bata muno na nitwaile kwitha twi beyond reproach ndini wako kuna wia witu na ounye niwo ni kutetha cia wia wakwa kuno wikithisie mwene ndi muno wa Momboni North kana usakwani ula ukite wa Momboni North uketha wa uwo na wa haki usakwani usu uketha wi wa uwo na haki nundu wa undu nitethete na undu ni prepared na nina organs ila sio ni support ndini wa security nini kwatanie na security kuketha security enough kwa umundu ona wiba ndakatete kwiwe wia wa kwasi nyendikwendo thiu kuna kula nundu kuketha na chaos maundu acio onthe tusiaitie lakini be kindu ngwendo weta bae rastas ini ni wete rumors kana pe andu mekwe voters mavika kituone makune visa ballot paper nikenda menengwa mbesa nitape ka balance ke bandu nikenda menengwa ka balance kau nienda kukutabia umondi voter kukuna visa ballot paper is an electoral offense under the Election Offences Act 2016 photography ni compromise ya the secrecy of the ballot na isu ni tono kwikia ndini miaka 3 kanoka kunwa faini ni kindu serious ni kindu very serious na nini thitwe ndi mamaka na voters isi akwa iyesi na nini asome these agents na matabia enda imu katabia voters siye kuongengwa nundu nyendiye kila presiding officer wakwa etikilie kindu takiu ulangu mukwatia alawite voter akone visa nundu we are able to trace ballot paper su yako ni wabisa ba maundu matu ko ni technology ko high tech we are able to trace o presiding officer na uloko niye bise ballot on the makathi yela na nondo kiune kindu kithi cha nene wa muno na actually andu ingi mayeze kiwa weta nondo tunake nene muno kilungu ni kingi na yoba na wesa ithia ene ndingi mayumana na wethukisia tongo yamwe measia kana pena those allegations na nikenda wesa ithia guketa ka balance kana be wabo mundu wathetwe wako na bisa wa tuma pe kenu kwatake ku mwene ndene wailomana kana kiuni kindu kitekile gemeo na waze miaka 3 ndene kana baine miaka 3 ndene kana baine wa milioni mwe kukuna visa ballot paper ni election offense yindi ni wa Election Offences Act 2016 section 73E na no faini wa milioni mwe no faini wa milioni mwe kanoke kiwa yela miaka 3 kana both yonde kana sieli kumuzezia mwene ende muno wa Momboni North na nene sekwe kuonge by the Mutongwe TV isia iwe nene sia nduma embu ni mosia yesie na embu kwena osakwa Mpere North nene sekwe ya kamba meku kukila to nena bahati cha Momboni North kichoka kuone ja cross kukonde magarini nene zene mosia yesie kwa kamba maitu mekilifi masia ya Mutongwe TV nene zi ngaleko sia baya Kajiado Kajiado Narok ne mosia yesie kwa ndo kumuko na kura na kula kuonge kuonde isobe milioni umya milioni konetwa faini wa milioni miaka 3 ndene miaka mbingi kuwesobe mono na nimo vya mono ndo akweleza kiu kina cho cha turnout disi no kwa utwika by elections turnout ida inde inyita ABC be ndo mwika okay saithi ane mwasome thiene ndi no atolika na nimo somela cia ene ndi nimo somela cia yolo wa bata wa kwiyumelia turnout nikenda isaitha yo yolo nitumasomethetie muno undu ngukuya ni na voter educators on the ground si ile na sio nikavie enough ground nundu Momboni North ni nini ni ona ituo 25 na 13,778 voters na yo nikavie ground muno nundu watatoa sisia pali kwa makanisa mundu akwe makanisa mavikata kenda na nieli kila mundu akalika makanisani ubo uswi weneye aya nimekuenda through ikundini
maketi ya mwanya kula kuikundi makasomethiano kwa u ni ngukulia kana tweyumilie tukune kula kweli by election ni yithana low voter turnout na mala maingi ni thai attributed to ukesaidia mundu ni weyandikithisie na athi wiani kundu kana ethe basa ate baba kubundu kuna kula lakini ningu kuya kana itia mwanya wiani kwaku ukune kula nundu ndu isoba twa mwanya osu, it is your democratic right ndu isoba twa mwanya osu ukune kula nikenda wisaithia unyubani ula munyubana no unyubani wokwitha we mwelu na we na enough turnout tuikithise kana ne register ibe kutumika nondu no ni andu inge maukulia oyu paende ne sasa yako yandikithia kura pe mundu ne yangu lia inbox na wanya ne yandikithia oyu no ne kone kura ya Mumbuni North. Kura ya Mumbuni North register ile kutumika nila ya 2022 register la ya atumikie matuku kenda August 2022 okay. Isu nizo ikutumika usui mwao actually it is by law that in case of a by election register ila inaibo nizo itumika kwa register ile kutumika nila ya 2022 na 7 days to the election day nini naambie register kwa polling stations ya kwa sionde kube na register yebu si bo si mbambebu na udhu kube na andu me kumia ndisi meumia mena mubango mwao na nuthu kunundu register su ninzio muno ni ku guide woketha polling station number chao for example nta manza bena polling station sinya na wathi wesi sende ni wa register su uketha wesi muthenya wa 27th nyingathi polling station 1 kana 2 kana 3 kana 4 kuni ni nasiambie 7 days to election day tuwa bage lungune keno waweta yulo wa digital maondo kuthi digital na huo kwa mundu ula yu maybe ndana abika kituoni na ena simu te yakwa kana ena iPad te yakwa bano ena laptop ena computer no kwenda manya kituoni kiva polling station yake is there any way utonya kumanya yini nyenone manye kwa ngala kanetha ni mwene ndo wa Mumbuni North ngako ne yakura yakwa digitally yes digitally digitally tuinambo digitally through the portal the portal IBC verify the portal utona kuikia ti utona wiki ya ID number yaku na mwaka waku wo siawa ikakumesia details sia kusionde na ikuona we polling station number chao sio possible ina portal isu ni banike ndo sethia maybe bwana maruseze matesi mekwenda kwiku nikendo sethia mama na no nimesisi ngakoeleze no sisi otwende nikendo sethia ni la we IBC dot ni isuyo undu na iloweta lakini ninayo no zaja to yetu ikaitwa Amina haya nikenda na isinisi moto maniele atatu peke na chocha kuthi nyumba to nyumba na ku campaign na ende kiu ndio nene ibenda yevele ya campaign nene ikwambe yo munde kuthi waka na kwacha ni wa allegations kana kura iko na wa kana umana no zinda utukuzua uyamukia kura negwithana ngewazi ando ni maenda kila musi utuku simbuka kono utuku keza ile ndisi TIBC ne mosoete kiwi kana ne is it allowed nikitikili esui campaign Erastus na ku ya campaign ivelile iyo esui campaign naju andwala me kwiko ni na intelligence ground na ukwatia ta candidate ni manekana ana ando maku me ku campaign ona ndi kwenda kwase kuthino otuku me ku campaign ndo campaign ni velile be danger ya ku disqualify you can even be disqualified on morning kwacha kwa kukunithia kula you can even be disqualified as a candidate kuni muisho ni muisho monene na kiuni ni sinikiende na kwa nina machineries yakwa on the ground nundu ene mnama ni intelligence kana negwa twamina campaign yuyu twikwatia meter door to door yes nezu door to door isu campaign paicha kwasi atibe campaign ya kuthimulonzete na noti ya kulonza sio on the campaign na kuya ona kwikia the
the campaign material, that is also a campaign. The party material, that is also a campaign. Ni kwangelekanyo mwenende wa Mumbuni North. Ni wokie binda ya campaign alio we anengwa ngobia kwangelekanyo. Inyengelekanyo ni bara kweke ngobia kwa mfano. Nyindina chekana be mwenende wa chama. Ndina yo. Yu mwenende usu we kakobila kauno kukenda muno. Na yu kwa umonde kana woni we tembe Mumbuni North yekite. Imwene ndozo na mabitio. Na mabitio nundu nye information yakwa nigendete kila bandu. Ngamatabya kana kwikia party material is campaign. Na campaign ni thelile. Na yu ni matambia meba moza wako mwene ndetozo. Yu mwene dialogue campaign after campaign ya thela. Nutono utuma candidate wake or disqualify wa. We? It is that serious. Anu ezi? Ila mundu amua kwa kuungama. Once a candidate decides to vie. Yes. Without kuite muiyo wa chama chaku na supporters sisi yako. We? It is not about we as an individual. Yes. Wenda kuite muiyo munene kumbe. Without kuite muiyo munene. Asante nondo wa utunzetebeki unondo be amwe muno atwa imamota nderege aro reflector twachiyama jua sumo kanitikile ni kwema kumana ni kwema kumana kana iwe kumbe nekia tindia ile ndikia na we risk candidate wago kudisqualify wa siasa zika oe bizi la meda na mio kalkal kuno amemana so far so good naende ndo sisi amwe mama otomani naende ne mubyano oto sia isela nini la ya undwa ile kate disisi amwe mama otomani naende musesia wa Mtongwe TV na yuko atukana naende no tetheka kwanzia makanengi kwisela ndene wa atubuki kitu cha umonde cha amoka badatwina ulongamia usakwani munini ward ni ya Mumbuni North County ni ya Masaku mwandu Alice Kimbani niwe returning officer dene wa usakwani usumunini aende no tuwe mwandu eli atatu yolo wa usakwani usu na undu wa ile teika ni wa manakana kukona visa kabalo tuveva na ako ni anganyaka umotomene kenda wiki wesi yako ezimba bityo na no bobo miaka itatu yela 3 years kanoka ukono vaine wa shilingi milioni omwe kana sionde ikwa imagine ainondo wa shilingi manata no shilingi ngili omwe utumiwa ni moteti fulani ke ku risk we milioni omwe na niweze kana wa kwatwa moteti uzo wananda kwese wenda kwese ende we ni pando bako ko esobye muno nenda osisi ya fabe mundu kwasi etwa Deacon Ndaka tena munene no ni undu ula wasindwa ndetikila Deacon Ndaka yazia usakwani we kulea kana na ona IBC ya roise usakwani wa uwo na aki yazia thena ne ula wasindwa ndetikila traffic after elections after election mwatangaza what happens traffic after traffic before na during traffic after be mundu kwasia VDJ kasi anto matatu wabatonga ngwe vanini ndizo imaanisha hata Rama Rao Junior yasia ta ingi inde kana yaambia na by elections Rama Rao Junior kule uzawana kile au tenge inde kana yaambia na by elections kama kwa address hizo being maundu ala media wa mainenwa ni most of the Kenyans it is a matter of perception nundo procedure ila sietha siende ndini wa kituo yes nyina asasia mundu wako na kula nienda tuithe na conversation nake yes nundu ni wisi procedures ya kula mbe ni wa kituo chu ni betha na agents na kula sia mino kunwa ni manenga we form makakuna visa na makuna visa maipeperusha kana maitumia candidates sio kana maitumia andu alangi yonde haya nake presiding officer itwa ya RO kana returning officer aimutwa ya chao results na bayi ndi results ila isomi we polling station so koso matofauti ba tallying center paitofa paitha yani kenye mingi
ti Kenya ya maundu asuma kibinduni asuna nyona kwandi ndisi awandi amethia na ndimesi kwa ibinda juni ya bitukie na kitio yiwe lakini IBC kumela yethiwe kuma 09 yes kule ila tekunithiti ni kula sida si transparent na ni susia agents likai totally kula timwe Jui, we mini and wasu nume polling station makoludi yao ndema kasete senje kula yitu twaye tallying center undungi tofauti aje baitoneka no this no obya yeka ngewino siakana nino yewe kura seki kungewa waze mu conduct ya kura isuninge wanundu nyena asisia kura ingewa bayikula ingeka nundu yu system sundu siendete nukwana ka gadget ka Kims Kims yosa isabu ya andwala malikite ne isabu ya Kims yalenda nyina ya ballot papers nienda ni o example mwenewe pe kituo chabana mwaka muna Kims kiki yaenda nyina ballot papers yes alawe kina chokiweta wayo lwa andu makwiye kwangalekanyo ameonde ne makoni kura kina jogenda agili ara iswinge wa nundu mundu lo kuna kula nula we present ya polling station na chake na kibandi chake iswinge wa aya pe kulenge ya candidate ni mailete kwithi wa kituoni twaze ne candidate nenge ndo akone kura akone kura ni kwa tendeza ko nionge no ko ni akura candidate pe ngota ikune leo ngota ikune you candidate akona kura nake ni wa ile kala kituoni no pe moyo ni wa ise kala kituoni kana nake no athi ai lodi candidate yana mwana wako isila azise kila kiende na hivi nundu already no nengete agent wako ikale kituo chuchake amusia isi procedures na processes ito kwa uwe timu bate kuisila okay twende no minukile naona mazame to mato nye muongo ni saa ile itenda katika kana silo itenda katika ile pe mundu wasya erasaze kwa ngolelie nye nienda kuthi kukuna kula manza ni one of the nini Manza primary primary ni kituo na yu ni dhana thina wa kutembea ni teve kata uze dhana thina wa kutembea abike kituoni kubika kituoni asiye na thina wa kutembea ndina mukwati yani ni kwati no mukwati yani akula to no teve kata maybe anamaanisha PWD ama nondo thina wa kutembea na ndana elezeka ju endani thina toswi yuwe nomba kama nthe omundu tona kwikata umusupporta bike kituoni naye bike kituoni indi maofisa makwa yuma itake over mamutethesie aya unane nyange wayo watala kura utali wa ikura muthenyani usu yani kula cia kuno wakana ene nthe magetha ma expect mosungyo muthenya usu kana nindi after how long kula isi ya mumbu ni kula nini muno ituo 25 ni ituo nini muno Erastus nyeni kwatia by Erastus yo tukutu ya leather tutena MCA Mumbuni North ni kwatiu ogeda munengania certificate dikeza ni nengania certificate no wa ilo nengania certificate ninye na ilo nengania certificate tunya lobe tuchabau inundo na ituo ibasa na Mumbuni Girls yo tallying center ibasa kituo kila kibasa nitona kwazi ibasa na tibasa nikathese na yo ilami mku enende mama Mumbuni North baiwakana matonya either na MCA wo maile either na MCA baiwakana yes kwa we no ni mention ila portal mundu kwa itawata internet ulaze kwa Google kwa mutandao ni na yiki ya verify.ibc.or.ke verify.ibc.or.ke kana ouka Google tu ukaandika IBC verification portal itakuletea hako ka link na yakuletea link yesu
wali kandi ni walingisu ikuya wiki ya kibandi cha kuna mwaka wa kuosiawa na details ya kusi pop out. Thank you. Ba onge quality also onge you already so there's no need kusome su. Niona mazame tomato ni mongo. Ni kwa so far so good no twabiko bandu. Lakini maybe with abegendo no ni okulia cha pata kwa mwenende nenda kunenge mwanye yunene na enende Momboni North. Na maybe wenena na alangi masaizi na matona kwitha meona usakwani umu nini wese ithia ni wanena na mo twiminikile kilungu cha umuthi. Na asante yukindu chambe ni ndona kwasia mundu la watho ise kibandi chake you report polisi nundu be mundu waletha kuye your identification document wose document isu nikenda matuko 27 uthioka kunekula kindu kingi ni mulilikanye kana kuna ballot paper visa is an offense ndukatate nyeni na maofficers makwa to instruct itenesa na ndini wa kila polling station asikali kwa undu katate kuithiwa on the wrong side of the law na kindu kila kingi ngwasi anika na andu meyumilie matuko 27 kwa wingi makunekula kwa wingi nikenda methe na makwate MCA wo museo na indi campaign nithe lileyo na candidates yakwa C11 mwithe mulilikene kana campaign nithe lileyo na asante wanena na lilikana kana waga mwisho yulo wa campaigns no way supporter kwa ngeleka nyunyeyu yani tumia ta mfano ni support ya we candidate ngo support ya ngo kunia amalebe na yu nene to interview Mutongo TV une kana wakana kwacha nena ile todi ta supporter na ningo thibo na nathi nondo ngo support ya of course nengo ikotetea ngo ikwazia huko ni wakura wathi Mutongo TV ndo uthi kwambia kwetisia candidate wa kukula thi Mutongo TV unenenge wa general there is a lot utonyo some vyana inji uteku campaign ya candidate nyeta kwa mundi ndia some vyandu sindu mbingi ni so weta candidate yoyote eji kwa ita mundu baba Erastus na ndakatate uko campaign ya mundu okay awete general talk general talk ya siasa ya siasa ando meyumilie makunekula cha meyumilie mukonenga nganya hiyo imeisha hiyo imeisha sio nikaenda wewe zaidi ya alama media wataitwa na alangi na momeza yeye megeza yeye la line ni mudhugu ni kwati kuvikia buni twa so menya maundu kauta ni kwati biko tunatie tina ndiye kwache timo vya muno twikwenda ya kunenania na indi tukaenda bo muthenya wako na kura report itu ni accredited kuone mwetegelie kuthi kuvo ngina agenda bomba ka certificate yenenga tukaete maubo asu and in case of anything tuende na kunena and ni mubya muno ndo akoka na asante na kumusese ni mubya ndo akoseisa kilungu kitu cha umundi tatatu na nise yolwa kwiyumba nise usakwani usumo nini wa ward ya Momboni North County ya Masako na twetha na RO kana returning officer wala ungamie usakwani usu ni mwandu Alice Kimani na kwa nitwa Erastus Kithokwa Nzomo twithiane samuonza ndeni wa vilingi wa mauvongo banyete kila kiende na ukiteka muno thini wa ilembeta itu ya ukamba na Kenya yonthe kwa oyu tiwanesa ni kwendea muthenya wa kwaila. Ino ni Mutongo